sikobno parents ro buchyo nango that nini dreams angin mano but nini dreams no chrai ni dreams na shanamde correct chrai no bini nizin theka bo decide khaitang bo tam khaina mo sa nang bono kashi basic education roitang ni pila to busaini markhana support na okay ajorao emotionally hindi tarpore physically hindi just tifano support na tarpore buma tai bkra jongni bo support belai no na parents jongni support bo na nge ang ke ang to GBO sani delivering ma ba GBO GBO sen ang সরকারি ভাবে no thangka be government mo khai ga aro bang kabang ma challenges no ka ga aro thangi ang saimang ka det bumang na ngang ke patience ma to nai agi sikla pro ngang ang just pan khaina ga wan suya karon a bebang na ani imagine no phaine tabung ka ang just pan no khlaina ngang ke sikang ma wan sugo an busai tabuk jemon se ang social media wa ang to kaisa chikon mikon haino videos lang ma asu asu popular ya hai pano ang aro mane content rona sekang ang mawan sugo ang hamia chaya pano just pan phunu goi rakhang ke sekang impact sabuk lainai Khulumbai kya ani khajani takuk tai bukuk songno ani Kothok podcast ni katal episode so au ang nong no kok kalang thangma haino ang tin nong bagai katal episode tui phai kya tini sin episode sen je naroi motom rokungkha borongkha bukuk nei hisak nei sini takuk Kupulwng Tripura tai bukuk jek Sumeli Debbarma belai naithok bongni family belai kaham bong nukung belai naithok masangjak ke tini seng bongni khuktei bongni baithangni wansungmung bongni love story rok plus bongni thinangni naharmung rok aboni desing kok salaikya aboni logi loge kaboma kaham kaham powerful message tongnai sini students ongni bagai sini parents ongni bagai plus in society as a whole especially sikla rok sikli rongni bagai bo message tongnai ka joto milina rok tini naimannai nga kang tesak liada woi let's start our podcast. Pula nang lam sogo norok khorong ni ani podcast o kang nong pula nang hambai maya faro norok ani invitation accept khayo pagai norok bahai tong sagadi kahno singgo kaham no belai kan hambai sangar man babe angke ang pula nong no koi nei norok nong ni sinimung sin nai tong nei rok no kisa kama ka saikhanar Khulumkha ani bumung Sumeli Debbarma ang tabuk to as a housewife nogo tongo hingke kyani asa kuno particularly kaham kasi sinimung kuri ko hingke ang suno kang taw housewife gani parang ke lolit bazaro ang kai jagi thangka silga tiwo hingke logyo tongo husband thang nang chino Khulumkha jotona no ani mungke Kupulwng Tripura ang Tripura than actually Tripura kok mania tangi hingka ani ma hingke jomati ase gan Debbarma kok mano tai jomati kok mano now misconception ko maximum bro na Tripura ko shan try khayo but unfortunately lang Tripura ko man liya ta with biggest and upbringing project jamatia family woman and about the background sangka ke ang to agi Bengali medium school on pori class 8 jora then I'm now the shifting ka till class 12 then I'm graduating ka in mechanical engineering from NIT Agartala then I'm an MTech masters ka from NIT Trichy. Then I was the research scholar in ISC Bangalore 2 years khaika then due to certain reasons leave ma khaika after 2 years so presently I'm course tutor and as well as auxiliary girls school Agartala chemistry subject from the belai kha tak introduction belai kaham ka gang tak puila ladies first ang ni logi bai cheng chwana aban ke saikhanar di te an nai tong ngam saikhanar ta norok bai ka malai lekya malay man hingga ke 2019 probably 2019 so just accidental okay accidental means just online nichunta Facebook hai na mane cox like kisha hingga prani masters almost completed tong mani approximately 1 month tong means thesis complete submit khaika so kata paperwork min tong khata hingga utla khaika then prahen malay cox laika ek beber malay ka then process chazam khaithang kata nung kok to narung mano ani birthday furu malai mani okay mane haino birthday ni wish khele nai ko hamjang mungo pula to friendship nongkha pula haino dol haike kok salai kang ke bo afro kisa phataro tongoi pori tongma ba phai kang ga sa bri dol kre mo kre hinga ke kok salai te bo
abo halok logi thanga ta angke tabuk to jeng married finally Lain kana to ka ke tabuk nong ni present condition the family khaimani feelings rok bahai plus experience tam rok kha kono katal dama tong kha experience ke share khaiman tabuk to mane sikla foru bai tabuk ni tam difference rong kha new parents pila to jeng tau congratulations recently jeng chini to baby boy hinga ge almost 6-7 month ung tong tabuk charai bo tor kha motamuti first pila to new parents as a new mom angkuno saimi ado engke charai asame pore se saimano joto kiso experience khayo pilan to saimi abo phatcha charai ya phar kana no mai engke obono ta agi jemon priority kunai tong mani take sa priority changing thanga যেমন তাবুকে জাস্ট জায়গা ফানো সাকাং চরাই না সমাতো না প্রায়োরিটি হাই পানো প্রায়োরিটি চেঞ্জ ফানো হামজা মুং সেম না তংনা নাও এট দ্য এন্ড লাস্ট অফ বিগ বুসাই না correct মানে বুসারা তো তরি থাংবেন জানি যা থাং পাইবেও এট দ্য এন্ড কে বিগ বুসাই বরংনি রিলেশন যা হামনা নাও গাবনো जों মেইনটেইন मा খায় মানে যেসক মানসক जों চিনি বন্ন স্ট্রং मा খালাইনা নি ট্রাই খায় তা মানে এমন বয়া जों ওয়ালাইয়া সুগলাই আনতিয়া মা ওয়ালাইও হাই পানো walai mani bising apa no kaisa kok saya to nya but kok salai problem no solve khaili mane am diken mata mata mili lai gang abo sungmani sara jalan saya malia to bang masang seno to katal ko ba to norok bahima tong kaise family strong thana bagai tam qualities tang partner song bising ota hamjong ma to joton nai to ki pila kai re hamjong ni gulo tep tong he dana tam qualities to kisa so important quality ani mote ka ke mutual understanding abo dalai important tamne hinke khorse jan buchia ka ke abo clash of convert thang ana clash ni theka na onek kisu te abo mane further escalate hota mane hinke joton se important mutual understanding tak amonia je tabo se ang nawang income khai tong gangan bihing na an se inferior ka nai ne atia bo being a housemaker bo bini role part kama khai tong ang being a mane ani nok yang financial lang mo nai tong daw kasi mutual respect and mutual understanding tama nang ta kaya ni bising ay ka question thainai that ang mang ati ma khayo nang kun khaya ay ka bo sanai log ni sama ang mang khayo nang ka kasi pa nang suba ya ne correct gabo mane jorong khorsa mane mutual understanding ma tong ta jemon like sunday sogang free tong obviously sunday song kang gor nog ni sama ro help khainai baki days to maybe may not be possible correct so as mana bo ma bujine ya bona as far as possible ma bo buchi ma tong ente big busai na ma buji hota যেমন bo to school ni phaigang kan tarpor tuition hap thangong ke paile yang thangong ga zarao ke angan busai ma tongo by bini tuition ni hota to student ni parents on phaigang ke bo kok sai mi yang prokang phano manage khai chawi ma ro ba amte just pan tai ko abon ta knai ni bonno strong khai mane strong babe naturally kok sala yang understanding sung jokon trust ni kok sala ke orom te kono factor to play khai mane age roni mane boys ni ta humor ni factor mane romni surayo kaisa kha min thani understanding phai pang man aw her da matong na bo personally chini kaisa tong ya ta hinga ni age at presently 30 and bini hinga ke 27 so 3 years ni age gap is quite okay according to me tabok jodi in case of the kaisa generation gap thang ke then that case maybe kisa issues ni man generation gap means like a decade 10 years ni jodi gap ma ke like husband wife for 10-15 years gap tong mane kerinya baksa case tong rare from tong afro kisa understanding problem ni man ta ka generation kasa gap thang but otherwise within 5 years ni age gap problem man ko geta mat balek na tong gang sungsiwan family kok sung ga tak ni login sungsiwan nang family mane phungni simi sarik ni samro bahai rok na time table routine work phungni hoite sarik jara ta an actually as kuno samung to krai tabuk to ama songbai tongma ba jeng oboi nogor tongma ba ani parents rok bai tong ke ani bakra ke to shilgati tong borok to ayengong ke jeng to kam shilgati gabor di dang shilgati Udaipur okay ke ayengong kan bakra tong gaur ke bo jehetu yang mo bini samung ba ke jeng oron ma tong layo bihik besa ngang ke oro ama songboron tong ke jeng ama songbai tong ke ani ama tongoi na ane thankful mane bo tongoi na ang tabu ki komti hai ke jora manong koi manong tong ta gan busano maximum ama no samlogo jemon ama to office thango bo mane working women no ke fungo songai kelang thango ke fungni hoite bo sarik 5টা 5:30 6টা ro phai a somoy ke ang an busano ama chari kelang thang fungo kisa haino
mai charo charai na ke ang bono tukuro ma pore kisa berai ro tarpore muthuro ke ikom tikano charai no thungi ma tong bo bai pura Sorry ma tong ta. jora roi ma tong ke ang screen time to ria khan charai na ta phano mane phone screen ya time ria baksa tong ei mane 7-8 mas rong shimino screen phuno gi pen kan kha phuno ya ko ta ke ani gana gi neo borok ma tong ani jethi bo chung bai no tong chung tong mani gana on bara tong borok bo ke ang ane ama kripro ke ani jethi phai chrai nayo ke nayo bolde ko ang paile ya ang tukuna nang khang ke hi je nang na gani ke mane family ni support nang Correct. agi ni jorang ka to joint family amo as problem li tabu khang ke toi ko tabu baksa parents hachung samlok na klai khang ka mo nek na difficult nang Gang hainai following pinai tau sajing nang saka ni nang kana gini nong ni jati kustrok tong hanai gan question ma bono kasa family mo kam korang ka thana ni tamle sojotan sikla pun kaije ko chrai pun kaije ko kan nang bahima tong sin society society sin family sin parents sin jati kusti boni contribution la bahima tong no most important kaisa marriage family ni mane family ni support plus introduction man ta bo ekdom important tang hi ke borok sarak rida jengbo srung maya correct karon nugui no srungo mm ba phuno borok khlai mani no jeng srungo borok ni hoite jeng nugui srungo jemon ang je srung mane angani non saikna rene poila hospital ni phaima pore ang ringya bsani khi bhai ke sab khainai ba bsana bhai ke take care khlainai ang saimiya bamna rokha rong bamna ringya bane bhai ke bamna nangam bo saimiya ke poila amana no kha ama bs gently ke mane chraino bam ba bdikhe bsak ro hoi rengke koyekdin naikha তারপরে নিজে নিজে ট্রাই থেকে আস্তে আস্তে সরঙ্গা তারপরে তো রঙ্গা ইনকে তারপরে আনি জেথি ভাইকে মানে চরাইনো বিয়াং বিয়াং বেরাইরো বা বড় তলাং আমন রংনো বাংকি অবজার্ভ মা খায়ো মানে কারণ বংনো নাইয়াকে আং তো সরঙ্গে আংবো তো পুইলা পুইলা কতাল হঠাৎ চাকুন ছাইমিয়া এনকে আজাগাও এনকে ফ্যামিলি নি সাপোর্ট রক আং একদম নাংজাও আগে তো জয়েন্ট ফ্যামিলি ও তো চরাই হাইনো তরি থাঙ্গো হনে মানে আমা সংসাও जों তো জয়েন্ট ফ্যামিলি অঙ্কে তা তো জয়েন্ট ফ্যামিলি লিয়া তাবক তো যতনা জানে যা হাইসি ইংসু এনকে মানে সাপোর্ট ছাড়া এনকে দুই কো চরাই রক ন ফুনিয়া ফারি মারো মানে ইয়াং নক ni samung khaina bagai ban tawa ang saijung judan besano naina klai khangka maybe ang wan besano hi nang nai phano phun nai phano tongadi মানে ang oino samung paina bagai nai phano ya farma rakam ba ajaga kang মানে নিজেনো মাওয়ান সগতা আজাga kang jako মানে ani samung khaina bagai ama sangani gana tongma bagai bang belai chao amte heta okay takang lo bahai tek ni tek ke bahai family ni to importance to no family support mane very quite important and jotun chef important ang gawan soman ka kawar zakabo family ni the surrounding atmosphere abun theka cheng to surangon even chini jarai bu surang mana kami ro ta na mane chini family ni surrounding o bhai choli to abun theka borabo mane effect khaine ta ge ka jarai to tam babo to kasi ha hai sabo a hano jeng bhai ke tagai tam shape ro abo chin thani se jeng tam shape ne ge jarai ni sima ase friend chimi bo je nugi family ni surrounding abun bo surang ne tawak like suppose ang by ani parents in relation bahai abun bo observe khai tong jeng bono freng ya bo but bo mane observe khai tong and ultimately bin mind abun thang ne nga ke bo jarai ni mane upbringing o chini behavior and chini relations rok jotun matter khai ta tabuk se jeng chini in-laws ba bakrano jeng saknanya khongnanya hangke ulo thangi bo bomti nok srangnai haisina মানে bobo jeng no after certain time same treatment jeng same treatment manai karma karma but amu karma ya actually jeng phorong ma seklai abo jemon ang tabuk an bakrano call khai singi tongo kaham hamya borok wan sungnai o omo kaisa mane an bsa anu nugui tongya di bangke bobo sam o omo ro bebang no mane part kaisa life ni kaisa part ngake bobo ulo thangi jeng no sungnai ba bobo wan sungnai te importance o sungna nangom te ke call ro khain no ke jeng iko jeng to kok sau no prai no ke amo umti ya de jeng no nubi sereng teng haya sana bo nang ko je to jeng borok bai haksal ba every time ya phano je fur kok ma sawa afro sungu mane call khai bahai tong ka ham tong mai da saka karon jeng thangi tong mani abla ya bagai ne abo nugui tong uta chin bsa abe bong bin bus kang sang ekdom goe ma thang man rok ta nin chrai me khaya man nok je khaite jeng chini je khaite amo kaisa khaite no ga aron hoite no mane e amti rong ni simeno aste aste bebong no chrai ni sago ba mind of phai
Bele khato sa kada nang kok nang norok newly mane married couple phan norok je kok samar bele ang chaja kha habe ang teke sanam sung ang abo kisa sin society wa nukja kota kisa kom tak sang kai jang sakang an mote mane ka kenya ba jamai boro ready da ready asang sia boys umor khang sungma tong ready khana kena bok psychologically bok ready da asang sia kam bagai ang ka wan su nong sanam sung ta tak family counseling humaro abo so important na zaman sung tak career im bagai bata student dong na ji boro career counseling khayo kaijang ma bo kaisa ba ekdom serious matter mula bo kendok amte hiwar wan sok jabon bai counseling na ranang sin society bo bahai nong ni take abani tei Kajangan bagai counseling to actually tam sa to shan thangke kisa ne less discuss topic thanga chin society ni bagai to like especially Tripura ta jrate am ta hai kajangan mang counseling ra family counseling ra look asa ka mane popularizing ya metro cities so tang khabo but not in Tripura high state ra ta third three tier states cities ho but the thing is or jaga wo professional sang jodi family counseling ni bagi thang afano kajangan sekang joto no askal to arranged marriage to khub kom nang less than 5% goes for the arranged marriage so most of the cases sung nang arranged marriage love marriage nang nga ke nung kasha relationship to tong nai few years to tong bayo correct though within this few years ni partner sun kaham ke share nai ni partner no kaham ke share nai so within that time no time frame mo kasha bujina nang ta sang and after that when you're finally ready abo mane ready by thang nai ka ke tung bising theka na busina nang ta de chini kajanga ni jo dara phai ka ta bo and a borok baching bhai thangi da manno maya manno abo ka mind all sun sai sai man tong that all borok ba ang sara jiban thangi da manno tare in case ang jodi 1 or 2 years ke relation tong ka so been almost kaham side by ham side by ang kai ni no khamu tamu correct maybe ang pura no kya kho but at least 60-70% ang sai man thang ka ham so when according nang future mane project khai man ang boy tong mane da tong maya da so if you feel tong mane then okay family khai man ka bele khato ka gang oh topic ni kisa nokhore yang ke sang sion ta phai bini sing family inti lo ka bi boring jane yang tak sanam sanga tabok takman sanam sung kha tak ni je nung Twitter bo plus nung school of phorongi tong then nang abun de sino kya secondary ba ke nang ni life by house by family by nin je profession ba ke nang balance maintain khai tam challenges of nang face khai ke nang ba ke na overcome khai aro nin login bo contribution tong na sure to na include khai ke secondary challenges to no takani ang daily schedule shai khana na morning approximately 6 am basawam so bin pore basawi ready engai by 7 o'clock ang hor thong nok ni angke hor kang ke school ni ang no ki fil dikre 2:30 okay so morning o tang pura ma time limit tang dai tai kang bas after chai basaya sometimes bo basaya bas maya horo ho pungchrai no ting ko samlam amo possible nge ke no phai gang 2:30 wa then my sawe ke sath to rest na kha ke by 3:30 and start khai pe gan okay so dino mane 4 ta ke batch frang jawa so 3:30 to 9:30 ani pura okay man sapung thang so after 9:30 inga am pura family time okay 9:30 ni pore inga ke ang mane kya ni phone te receive khai okay tak 9:30 ni pore jodi ke student ro call khai dang kang te receive khai manya problem discipline take to man ka set khai jat 9:30 ni pore man until unless ekdom emergency ni ase ka mane te ke phone receive khai liya okay no other matters tar jaga because of any family ni bagam time rana correct but discipline ni kok sana thangkala bonon nu bilang ekdom srengkani life okay kebang ma jeng mane big besai ke mas sreng layu amti ade ba ke ang bini thini sreng mana kebang mas sreng ka kebang na ang puila mana no bini good side wasn't same kata positive ta bini ang bono puila nu be asa moya phano last aste sai manga bini thini ang kebang sreng ka jemon bob umti hai kaisa mane situation hamya situation bhai ke thanda ke ni jino situation na handle khana amo ang bin thini sreng ka মানে আংকে তো একদম মেজাজি একদম উনাই যাত বং আংকে যেফুট পানো নিলা গাং আমো থিনি অংকে বিনিয়রন সরংকা তারপরে তে কাইসা আংকে মানে যেফুট নং জলি তঙ্গ আফরু কক্স হাজার মাইঙ্গা আফরু উল্টা পুল্টা করথাং yang bang kasi binor master nga mane bono bang joli mano cool and compass ekdom tongta sin ekdom cool ke to angke to joli pura han phang phang kok sai pe amo
tabu ka to Emang saliat bihiro kisah bosan jolin mana kuning ya tamle di Eh desa jolin abo bungut macam jafro jolly tong kake sini bufuk ni persen control kering. Tahu ang jolly tong fro bufuk te onek kisu angkori mano. Emon jadi word angkor thangga te bon offend khai rekha. Inka abun te aba further escalating mano mane. So it's better jafro bakrok putong afro mane kisah calm and composed tong de one shot di time na di one shot bin purai nang kisah one shot di mane reply di tabe. Cing orang ke ulta ang ke saipai se ulor ni jeno wan sosa ish om saya tang ke sakam but abu ke no sorry bu masa na ang no bisi sa sa bre ang no bisi thamji ko tong bong ka suk thamji ro kri ba ne ni Bele khata nong ni just story khana aban mod almost common si every house on among na bo sai yaki bhi khorsa to ma buji nai mane both side jodi buji ekla ekna Tai ko family time runa bagai no agi tang Sunday obo to from mane ke dese ni shimi ang tam khaiga segang shimi no chrai ba se khaba or year ni shimi kan Sunday pro off khaina khai rekha so tak Sunday is completely for my family time tang tang nge Sunday ke ja khon ber like ang khol like am te hing tang ta nang wa Sunday ke yang amagi sai sung jiwan tang nin login sung nang tabuk ni ni je nang je khai tong na kaisa example in the sense government job simi yan hayada kaisa borok success na bagai income khaina bagai government job simi ya nang kaisa lama phunuka nin je nang khai tong mani ke nang aba hai jara sikla rok jara tak struggling tone rok laibo chakri meng to hatak pong ko nang bong bagi tamo cox kasar na muchum job to kaisa mane job ang kaisa secured way life ni bagai but the thing is that mane job bo secure mi ang je buji ma lai chakri thang to 10000 kro no but mane one of the way ta abo so ang discourage khai ke mano that don't go for the jobs and all but the thing is job to chini income kaisa fixed ang thang ani salary kaisa basic structure ani salary per year ani as increment nai then jodi pay commission ang khake ani kaisa salary nai increasing nai and by the time I retire ani as ngini projection so wo kaisa fixed ang thang but nang jodi tabo mane corporates or not corporates but nang jodi alkani ni business of fund just start khai aro kin ni income unlimited ang thang it's up to you nang busak income khaima tak chung jodi kin nai khang ke one of the highest number of civil servants that is IAS IPS and all mane UPSC mata civil servants jodna se produce khane state hinga ke Bihar in India but surprisingly Bihar is also the poorest state in India if we compare with the state like Gujarat ni theka civil servants kom nong khara mane relatively onkhor yate ya onkhor ni but relatively kom but they are one of the richest state in India so difference tamo okay business minded business minded and India no mainly to India to capitalist country to hinchogi mai asa not pura capitalist but some of the other way capitalist ni mane influence to India abagi tabok jodi suppose teni Mukesh Ambani ni Reliance jodi when stocks are crashing khanke Indian government of effect laine pura economy se effect pura economy effect laine even the government job khai tang bong ni some mane perks okon bong ni salaries perks of effect laine sure so bonta that tamne ta ang sam songo the main topic fashion the chin sikla rock mane struggle khai tang job ni ba so nang job ni ba prepare khadi no issue khadi but at the same time have a plan B so plan B wa ammonia se tabok nang chin Tripura to tabok kaita mane trend thango okay tabok time to time amar trend thango ta like sarma restaurant open thailand trend no khai so line by line joto no restaurant open khai ka correct so joto no jodi restaurant open khai ke ka ka over competition thango like economics so kaisa term tong economics of sale demand mane the supply bang ithang ka demand automatically come so ko jodi tabok ani tabok ang Japanese cuisine jodi ang chana hinga ke option ko ang thanga ta option ko ang thanga angka ko obviously ki so ni business down ang thanga angka ke tabok bin pore to tabok to social media ni to choli to social media mane ang comment khera masang ya but social media common to influencer sabo mane blog blog man ka decent blog khaimano okay but the thing is baksa to views ni ba on question khayo sabo
topic ang habli abo open tanga na viewers no but mane amte options tong another option chini business tong nang chikon bikon business in start khaman tabo kang koekta marwaris je ang nogman borong no mane ani friend circle je kakjam tongman bong no borok first je kono business start khayan chikang ka borok sakang market study khai pe market study khai borok tam kai nai tam nai nai ka ke tam ni shortage ta man bobon demand tong tabo since ang to research background ni tong mani so ang bini respect to shawana maybe tabo mane je viewers ro ke research background no tong nai ro borok Simon ka sha mo tong literature review hunne okay research background ta so je kono borok je research khaine ro first task bang nang literature review khaine ni so what we do in the literature review first some old papers or old research no porima nai gro pila min pora review khaine review khayar tam karisan shortcomings find khayo okay bini tam shortcomings tam and how can I improve it abun pore season to research start khayo same marwari srogo same strategy borok exam khayo follow khayo tabo sandanga anima go side business bo khayo parao mane agotla ni rignai ro paidlang ni parao khal okay sometimes ang bin loge a company khayo abun no kha bo agotla o rignai paina khayo Tiprasa rignai but sam thani pai either one sam thani ma payo or else marwaris ni thani ma payo babura falta bo marwaris of and sandanga marwaris are doing far better than one sam tangai hinke boro customer demand no buju customer bomta herik nai na mane boro like khai nai bomta herik ke tal design ta sab a specific to tu sab ne according to the chin boro aron bishe attract plus me bulk of paike boro extra discount rate nai bong khubu to kutai na always man bok to karung bek dong gap marwari sokam kata one sam sai se bong better khai tang business Tripura na daga shan thangke as I feel bong jaga chin borok sar tong angan tong mani tangai ka borok tam phal tong manai chin mane chin borok ni chin borok ni ringna phal tong inga aro borok sa asuk borok asuk profit an khai tong ta anima bong thani mane wholesale pipe lang inga a wholesaler to chin borok angan tong mani angai mang kham and actually angan ko nang correct but still abang man liya so I chin borok na ban so abang ka try khai ni man ke was the interest na pagar jaga but te kaisa ro factor to chini borok ni just one business khaina ke family ni hoita support na jeta chini grei মানে chini parents rok boro ni basa amo sung manayo okay jemon tabo ang kaisa ani ang business suru khaina ni 10-20 taka ni to ngi kon dena business amo to initial investment nango ga a investment khaina bagai no family no hoita kisa dagar ja khanga ke a borok khaimano ta karon jingre dagar jaya nijini hoite khaina ke amo onek মানে family ke tang support khay na মানে psychology tam na no logo psychology abo no that society o to joto no prefer khayo government job abo ngab saya to joto government bor manai ba abo mane ka society mane impact ta society o joto no ko government job ni impact jemon ni ko kasha agi movie tong mani Anil Kapoor ni nayak okay arja kasha dialogue tong ekdom hit abo ang tak man ang onek teman sajaga dam na that नौकरी चाहे एक तनख्वाह चाहे 1 रुपए हो या 100 रुपए लेकिन नौकरी सरकारी होनी चाहिए जिन सोसाइटी से एक कम बरक रिलेशनशिप तो बट काय जगह में यातंगे ओके माने बिन बावन बसंग तलांग थगिया ओके गवर्नमेंट जॉब करे तब माने ग्रुप दी जॉब फन खाइतन बट गवर्नमेंट जॉब ना ओके इनका वो माने सोसाइटी ने कशा था तक माने डिस्करेज खाइ जगता तक जदी तब सपोज फॉर से बड़ा माने शिकला just college and graduate and khabo well educated koniko say BA first class degree nai pass khai ka bin potential tong business but jodi ta phone shantanga baba ang business start khai nai kon koi rik nai ni first reaction of the parents will be no ati khaina bagai dasuk phurun okay am ken to kubui kok se baksa sa ge phone man but am puila reaction ab soli tong nga jaga na borong ni mane je sa nai ni puila down nang thang oron bin motivation se kari kha oron bin hor thui thang ta oron hor thui thang ge aja ka sa phai thang oina borok and ta ko kon kok bini parents ni will ni against start fun khai ka then ta ngai bini around of in parani
ba bini babuni colleague rok samne oh sakri maya ni bagya tor khema nin busla haike khaitong ma man khonde kata bana bit kare kata mane pose ki chade khai tang mane abona praise khaigla tam chanai oh sakri maya ni bagya shi bo ate ke dugan re chai matong je jabo to mane izini will back hai mane ichha hoise ga as dalam discouraging thang obo ka ultimately bo self motivation besalo tangai ba 1 year 2 year continue khaine after that and business loss profit timing tong ups and down so up down from ke bo mind of things one section kasha certain time on ke ish maybe abon chakhamuna hne correct at least monthly ang kasha fixed salary le month khamone so abon ta masang uklog ni support na maya ta family support mana sin society tasha wa khawan sung nang kota te kisha for jang na nang main nin ting mana parents ong ang buji kata mala ang sasiwa na sungnu go sin parents ong retire ang kha ekluge kaisa bulk rang man phai or rang na bor tang khai nok tang মানে ওয়ানসার হংকে বুইম বড় কা রাং নফান রখাম বসলানো সাজনা ফানো নি ননা 10 লাখ রনাই ব্যবসা খাইদি সিম বড় নক তাং পাই বিন পুরা পুজি পাইথাং মানে সং উল্টা নক সা তানা খাতং মানো বসারং মাইকে রিয়া হো যেমন বাক্সা মানে প্যারেন্টস রকম সগো নক হোক খাই ক্লাং মান হাঙ্কে বসানো মানে বরংনি লাইফ মানে স্বর্গ থাংমা খা বরক মানে বরক আমন নমকে সাকসেস ওয়ান সগো বাট নংনিন বসানা বাহিকে লাमा ख्लाइमान ख्लाइ क्लां थांमान आमसे जों पिला मावन सुगे दिबात माने जों ताबुन के मावन सगो ताइ बंगनि बरक तावन सग साइमिया इंगे चिनि बरक जों टेकेशन नुगो माने जॉब खाइदिनि बा मो खाइतों फुरुंगे बसापोय नमंगसे नग्रक हुग्रक तांमायां थांबा आमु तो कुबुइनो के ओ जे फ्रु पेंशन मानो गोबां खेरां मन आफ्रोके नक्स मा तांलाइग्राव चिन बर इंगे पुइलान सिमिनो चिन ले किसा अमाउंट गरे इंगे गोबां हामपोर ना थांफुरुं के आ लोन ना मा पोरो बाक्सा लोन गोबां मा नाइ दाबो बरं बखर गोबां मा बसानि स्टडी लोन हाई लोन नै दं जेटा म पेरेंट्स न पे खाइ मा दं कारण ताबो तो फाच्चा चाकरी बो माया जे परिबाय के नों चाकरी मानसि नागे निनि लोन नों रिपे खाइ नाम तिया पेरेंट्स न रिपे खाइ मा दं इंगे ताबो जेफ्रो रिटायर दं आफ्रो सुमानि परे नक तांनानि हुखान के आम बकाइसा मान चिनि बैक মানে পয়েন্ট কাইসা কথা চিনি বুইবে উসুল জাখনি মানো বংনিলে পুইলানি সিমিন কাহাম কে খ্লাই ক্লাং জাক নং আমন तिक्सा म खाइना सिमिसि आंबो सामकार खाम थिदो आं खानाबता माररन खान दिबो प्रिन्सिपल नक नक तांगिया को बारास तांनाय हो माने नक तांगिया त बरो जसो मानस बरो नक तांगिया त नाखा बो नक ससले बारा तांनाय ता गनि ना जे कैपिटल तो बानसिपला तांगे बरो नक तांखां के बनो गसे बरो एसेट हे रफि एसेट प्लस लायबिलिटी थंग बनो लायबिलिटी सिं थंग तांगे के नक नांग याकरि माया बट बारां का एनी टाइम याकरि थंग पे मानो ता त्रिपुरा तिनि सपोज ता जे माने से कम्युनल राइट इन थंगा त्रिपुरा जस्ट इन केस जे दं खां के बरो तिनि जतन नक हो करो याकरि थंग पे नि शिफ्टिंग थंगा का जागो बट और जे बरो परमानेंटली सेटल थंगा नरो थंगा का बो कासे बंगनि लायबिलिटीज आं जदि ताउ त्रिपुरा जदि सबसे कम्युनल राइट्स संखा बा एनीथिंग जदि इंखा से बांग्लादेश पे फन वारंग लेखा बंग अन नक न जदि आवन वैल्यू जदि से 50 लाख संखा के 10 लाख सन फलमा क्लंगान इवन 10 लाख फंस मते मन नाइ के बरो त इमरजेंसी तो खाली क्लंग थंगा बते बट वो जदि रेंट तो खा के नो लायबिलिटीज करेक्ट आई कैन लिव एनी टाइम गां तसे लाइफ खिनानि बास संनाय दो ताबो आंनि लगिना संसिबानो आंनो तो काजक फाक्या tam difference nung zakhani life nung sikla tongfru bai ta kaje man pura ge so sakna ma berong ni bagya bang questions khai kya jaro ta kaje sikla tong bor go sai man tan berin la bom te change bai mane kaje sakang ni bai kaje man pore bai ke change surroundings ro hor bai sal ya son ke sai hor bai sal like change go mane jemon ang agi sikla tongfru nga ke oishno बिसनाव रको फोन थंगावसिना एकदम बुमानि साका बुमा फोननि साका आरामके बजे जगह फोनम के कुन वान सुना नहीं आता काय जमा परे हंके ते कैसा ता मा वानसो आगि सिखला पुरु हंके आं जस्ट पन खाइने गो वानसो या कारण आ बेबंग आनि इमेजन फाइने ताबुन के आं जस्ट पन खाइना हंके सगां मा वानसो गो आनि बसाय ताबुक जे वनसे आं सोशल मीडिया वा आंबो तो कैसा चिकन बिकन हानो भिडियोस लामा आसो पपुलर या पन आं आरो माने कंटेंट रना सकां आं मावान सुगो आं हामिया जाया फन जस्ट पन फुनु गय रखां के सकां इम्पैक्ट साबक लाइने से ताबुक ता आं खरक माने आन बसाय द टीचर माने उमो हेके ओ सारनि बिक आमति सिपली वा आनि बकरा जबकरान बुइथाय निन बाहाम जब आमति खाइतां लेंगे आबो न कायजा खांगे किसा माने
thinking aro ma thango mane ani busaini image da hamper tonga jinish engke e abono mawan so sikla prong ga angwan so nange kan to sikla prong engke je buku go phai je mo phayo abono khlai le ba kaisa khangke e abono kaisa changing thang life priority amonta busaino maro tarpore buma onko bakra ta tau to busa em pate busa e amte haita manabo same salan moi bo same nong na hima to same no busaini bagi bo yang abo samani reason bo tongo do tabuk sini society nok jage tiba tabuk extra marital je affairs ok bangi tongka eri tongka bo rukdang khatam ka silia asa sangbunya personal matter bo sana ko kya eba nang sangna mo sumang ke tang ya bongi tong mak lai kana ngai rok phia sarai rong no mana kaijak phano o 20 to 40 o year ni bisingo no bisingo tanging na tamo reason ngi ma awani ang mane ang psychology expert tung yor jaga but what I feel ta ani according to what I feel mana wo exactly ang shaiman choga but what I feel ang je ani around no mani bene according answers kind of no but the reasons ng manaro underlying reasons first reason ng manu kaya pai maybe kasha reason man that kaya na saka big size khorsa ka be shin lai liya study kon tapu jaw bak samtai ang that ang malai kha khorsa borok bai 3-4 months late khai ka immediately din kaya pai ka so 3-4 months ka borong ka ang ka sak shini mai abo kasha reason ng man that after marriage ang on kisu shaiman kha correct so bin pura frang chazagli asa man khapilia ta khapilia abo kasha reason ng man yes second reason ng man maybe after marriage or after having mane child charai man asai man pore maybe bihik busai time rally khorasana correct mane ating man that busai bumano chelia busana mang importance rakha beshi mane baksa tom dai tom man obsessive parents sok tang edeba inga busan jasang la kan bumano kutuk sinai ba okay something man and tega shan ke buma bufano mane chelia nan nailia bini mane needs rong nailia tasa busana ba busy tong abo ka reason ngi man and tega sha third reason hanga ke tabo to bami tong ni political khaman baksa tong mane by nature nate correct khorsa tong maya aber tabung je trend nung yang angkap no to nature by nature to ungi man baksa hebo no apa kaise tabuk mane jam lomui tong mabla ro khamya abo influence u khayo anti ang tak sa pai tong na ani friend circle bam ta borok tong correct abo matter khayo and friend circle se ani pajon khorab tong friend khorab lage rong bisanga ni jodi khorab roi nam tai nature ni ko obviously abo kisha ni influence khai nai correct so bo chang ba kya bet khai nai hinga chang mabu sine sak ani logra ting hong ka ang bo ma sanai tang lai di hene jodi an kok khana ke ang distance khai pini borok correct it's better ang tai friend rong se ang ta ni jana ang bisa distance khai tong man chau ang jodi ab friend circle tong kha ke ang just kon kam tong di some of the other way mane kisha influence finance jam kaise kok tong mai ta mate se soitan lagi tong ke soitan dozana soitan lagi tong ke ni mane and sakle ka hamui tong mane awasya after mane certain time ta kisha mind thought khai nai enga bo mane chung nijen busu kisha distance maintain khai tong man chau ta and ara jaga te ke shower ho busi na mo mane ta jodi khoroksa kai jaksala khoroksa brishikli na jodi approach khai kata mane extramarital affairs ni then abru buchi thai that bo kai jak samboy thangman chai and Tiprasa go state Kothok khorsa te khorsa information chang aram se no shai mano ketai san ke kok tan chen do or ke no kajan bai sim bui to ya baksa manang je buji mata or kisa material benefits banayo am bai bosang manu ngawrong kisa kabar kai satita material benefits abun chakabla ani ko paisa আর জায়গায় কপ রানী বাগে মানো আইফোন সি বাগে মানো আর অনেক কিছু মানো আবতো আমার ট্রল মানো সোশ্যাল মিডিয়া অনতে কাকে আবনো আবরক বুঝিনা নাও দেটি কো বিনি ফ্যামিলি তঙ্গো এন্ড সার্টেন টাইম আনি বু ফ্যামিলি নে correct ইংগা আনি তাবু জাং যে খাই তংমানি আবু ফিউচার আনি বুতে ইমপ্যাক্ট নে নেবলে তামে ইংগা আনি তাম legacy create খাই তং correct se ang tawo kam ani tong feeling ngai mano 5-6 down the line ang kajang nai ang kaja bai pa an busa jadi te khorosan khuwa ulok khana nai te ni na ma gati tong mani banin baba gati tong mani ge abusa bhai feel khain correct abusa embrace tung thang nai ulok ma khana ha ke ta ulok and washa to khana nai na kuboi kok ram na sang hui ma ya even the walls also have the ears
Engke abo no mane jeng no wang shak thai ta bangte. যত কিছু চেঞ্জ করি দা নিজেনি হইতেছে না না তাও নং মানে আমো তো মো সামানিয়া বাট নং ইনফ্লুয়েন্স তং ফানো নং সাইমানা নাও আঙমো লামাও থাঙ্গে হামিয়া Man jo tolin kaisa Lakshman Rekha tong mo. লক্ষ্মণ রেখা আমো কাছে তং মানে নিজেনি হইতে নং চেঞ্জ ইয়াঙ্গে যে সাবরক ফান নন চেঞ্জ খাইমিয়া আমো কাছে কুবই ক নং নন হয়তো 3 সাল নন সানাই অম হাইতা খাইদি নং সালनै সালতাম খায়াংনাই এদে তেসা ইংকে কাইসা মনুক যাব যে নগো শান্তি করে আর নগো ফাইयै মানে তা বিহিক সে কেচে কেচেংখা বসাইনি উপর আই বসাই অফিস নি ফাই লেং জাগা কোজা থাকা হারা নগো ফাই শান্তি মানলি আংকে আ বরক তাম খাই extramarital affair ni koko ta মানে আং সাইসন বাকসা শান্তি নি বাগে ফাতার নাই তো Man salarok thanguta. চেলারব থামতা আংকে আম হাইনো ব্রি রংনি ক্ষেত্রে বঙ্গো মানে নগো তংনি শান্তি মায়া বসাই বুজিয়া Okay. जेफोर पानो हा कें कें amtero abagai nijini nok se pura mongna nang Ano mondir hai na. mondir to saya but nok emon nga nang je jaga nang phai shanti man emon ya je nang nok phai ke nok ni kutol nam song Correct. nok phai nang jefro ni nok na nang shanti ma tong afro se ni abo asol nok ngai man মানে ani bagai ang wan sugota মানে nang nok phai bo Kese deli no engeng keng keng peng peng ke abrok bekas batha yang nai ga apro a khetrong ke bo dol no kol khaisin hi ber legen no rong ke Celarok nana sana mata sinai ta. nang na sang na wong sine ke aron hoite no yarang rab jagai ar thang tai am te heng ta Ano same house by home ni difference enga ta. Gate sang app khaim songa o zora rok khain lokai lokai tong ba budang na mane sar free ot bisi tong nai rok am bai budang na ni ang sanam songa ta samung hamung kri rok Tabo ang jodi san chamung by jodi busy tang ka am tero khain ang time mangla. As obviously yang ni time karna. But an jodi thani jodi free time tang ka and more importantly rang tong na. Rang sara to man celarong bagi khap celarong kesa rang to tong na. So nin thani rang butong. Nin than time butong. Then obviously from ta heng na ni chances mane isha slightly bangai thang payo ta. Ang te sanam songa ta mana mo family khai tong ba akha mansu go bhig bu saibo bu sai bhig ni mane pura mane biang thang thang ye sai man nang jago tarom di bu sai nogo phailiya bhig ni botai to sangnani biang thang thang ye ta bhig ni bagi bo salak bagi bo same no ta ba haita Abo no same way ar jaga bu sai bu to gasha responsible tong inform khainai. Se bo tak login birthday party pon thang kang ke bo emergency han chai thang pai kha. At least kasih inform kaya namo de tinang on time pe zakat ngai kisah phaya ni late phanang nai ba phaya pa nang ma phaya phanang nai gang exactly bor zakat bihing share ke sab correct tang ke bo de attention frame ton teng ka and kubui kok salai na nang big besai share khai na share kan jeng mani ta abo hamian se hamia pa nang thang big besai share khalai na man bong bisingo trust tong na trust male ang sarak na nai ta ang jodi sa sarakli bihing no nge ha bu sai na যেমন তাবো আং আনি হামিয়ানো শেয়ার খাই আন বসাই জাজ খাইনাই জাতনা কে আজাগান গাং সাগালা okay নং খনানাইবো মানে একদম মখন মাখনাই জাজ খায়া টাইপ okay अब आज क्षेत्र के बिग बसाई शेयर खाले पनो माने कैसा बखानी खाकसंग मा तंगता ताबो बोआनो सापाय के जस के आं बनो सकां जज खाइ पेखा तांगै नों हाय के बोआनो नेक्स्ट टाइम बोआनो सानन बनो खारनाय इंगे आबगे माने शेयर खाले पुरो माने कनै न अंडरस्टैंडिंग बाय बुजिलाई कुबै कक न शेयर खाले no ke jodi many bini problem no share khai dang ke first thing is nang ka khanai na gari react ta khai age pura kok khanai na gari bin poi nang lo react khanai khai but instantly react khai pe ka kya bo অনেক তা আর এরকম মুভমেন্টের কারণ বকক কথা পাই না তে ফরদা শান্ত আমন ছালিয়া আবং মানো এনতে কে সেই ক চলা রগ মানে যে নগনি ফাতার নি খরি মানো লগর বামর মানে বাট আপনি ফ্রিকোয়েন্সি কাছে উইদিন সার্টেন লিমিটস মত আনছ আমি না যে আং ডেইলি নখরি তং বিহিক নখ টাইম রেলিয়া obvious lar jaga bihik aste aste kisha distance clear doubts create in my mind okay and say at the same time mane okay once in a week ba ma rak chalu same time bihik ro go chala ro jodi daily ang khoriya but once in a week jodi ang khori tong se saturday ro ba sunday ro ko weekends ro ga fu boro at least manata khai tha mane once on mane once in a week okay nang allow khai dita bini bito kasha mane life ta alada fan by morok nang tag jodi bono he an besai ang bai mang ma ka ana shun time mar na very possessive garo mane
khornin bagino sayang thangota ngang rok te se angle lem et khanya mu sanga tu oi shuwa sin society mu yak tong nai mato boro belai মানে বেলে একসাকি মানে বেলে কুতা যেমন টাক সোশ্যাল মিডিয়া ফান কা নিউজ চ্যানেল ফান কা বরামটি হামিয়ানো মো ফোকাস কাই ফোনো গা জাগান মতে বলি চালান তো দুস দङ नो इवन सिन संगे सोसाइटी सिन बुकिसा आन मते कैसा दायित्व कैसा रेस्पॉन्सिबिलिटी दङ हाय मतम बर अ रेस्पॉन्सिबिलिटी संगता मो पालन खाया दा दङ माने पालाया दङ तमा कलाय आम बाय जाबते बारिखा ननि वान सुम बाहाय ani am aro wan sumu hukike no khangke srenglayo abono ta mane no khangke srni kaham no srengdi but hamya bo srengjago abo okay au nung mane tabu kaisa school of phrengi dong jes pano ngangke aro to joto kisu kaham mongya hamya nge kaham ni logi logi hamya bo srengjago ge nung hamya no bisi phuno bi dong ka hamya no tabu askal social media o khulukang ke hamya mangse news যেমন সামনি তামং খাপম তিম তিং থাঙ্গাপম কে আর নং নিউজ চ্যানেল থাঙ্গাইলে তামনি ফুনংনান দরকার বা তাবো খরকসা বরক ববিনি লাইফ কা হামেচি মানকে আজাগারক থাঙ্গাই কম ভিউজ মায়া ইংগে যে জায়গা কল কেলাঙ্কারি বিশি আরাম থাঙ্গাই ব সঙ্গে ইংগে তে কাইসা ইংগে তাবো ব গ্রুপ এজ গ্রুপ রক বিশি ফোনো ইনভলভিং দং হাঙ্গে আবো নুগুইন দং মানে কাইসা হাউস wife bangko age ni ta kaisa tabo bo age nai tabo say 40 45 age rong ni bisino abrong bisino bisi ligi lagai bo tar nukjago para rogo hongketa para to simia aguli o bumtino aguli to te bosin lai ke aba hamya phunung ma bagai no to hamya srenglai am te hebo matonga taba bang saimle nang saikna side buti abo nini point of view abo no tabo recent years संजन लाइक के जे टीवी शोज है नि लाइक सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल करेक्ट अब नि मेन मोटिव तमनी बर मतेसा अवेयरनेस हैना पगे बट उल्टा तम न जका आज क्राइम सीन न नाइ वेस उल्टा ते बर शरम तम बाकी क्राइम हैना नि तने गार क्राइम इन्वेस्टिगेशन पर फनुई तम खा गारन थेका पर लूप होल्स करियो अच्छा अमता है खाइका के आं मानजक माया चांसेस तम even tang Meghalaya ne recently ka murder plot mani bo baga sa plan khema ka obviously mungsa mungsa jaga ni to bo information manta mo so amta mane stories rok na bolta te use mane baksa ka ham garon phunuman klai ho but baksa baraban theke hamya so same way borong nogui tamo abo social media nogui tamo ba hamya nai but still nogui shiramo te chin borong ni amutamo ka human nature ta जों गाहाम निसे हामिया दे दिसखौ माला हामिया के इनफेक्शियस थाइता सलो दाते गाहाम माने जों सोरम माने जे गाहाम माने के सोरगिया गाहाम माने जेसे सोरमो हामिया माने तेव दाति सोरमो तेव दाति रब्रंगो ना तेव दाति रब्रंगो वेले krato ka ga kisa ship ke thangchio na buisa je rong nakhya ang dak sana musmo ka tabuk parents tak nu nok bosara in khaba ga parents ong tam responsibility sini future generation sin charai rong bagai bong kam kolong e bagai tamor daitto tong hai ma tong as a parents sang tam khaite kale aun chin parents not to son kam education rana education it does not mean only school education ya bong ni tong samung jisang thang mane au ga education naklai home education school of simi bathang kha phaika porikha apa to pora boi 95% na 100% marks hoi tongo mane bo well educated atiya well educated borok sang sabna hinda je borok ni bini knowledge tong as well as bini behavior buka because changchini character bisang judge khai tak onek rokom man that a well qualified doctor or ekdom kaha but bo jodi bini patient rok bai kaham behavior khaya patient rok na hain kutobo angke bini image hamyang thangnai pura correct but maybe onek mane well skilled doctor ni man but he cannot be a good doctor so chini character onek important borok ni babe so parents rong education to school to 9 to school and teachers rok work to 9 angke parents rong ni main responsibility angke sani character build khaina ana jagan mote parents mission bumanin bising nahi matom ulau bokong nar thanga bolo abon bukhani responsibility nar jaga character building it's not only the mother kan bufa anekta chrai to bumano kiriu bufano kiria anekta chrai to abar bufano kiriu bono kiria so bagi mare khorning responsibility to correct especially besa salah ka karo bufani ka responsibility phai thang from nani ta sen character
nangla tam sanai Ang toro karon जों tabuk jemne behave khayo abunu nani busa sereng mane chini busa tabuk जों tabuk kene se walai mes mesas ke phunoka bo ulo thai aste uloya bote kisa tori khashi puron jime kan bom te react khaina start khaina so bo every step of जोंनो sereng ma hai जों bonon sereng because bonon no bino जों bote sa mane nijino yapri usulri manau tange ke bo जोंनो serengai dong जों tabuk bono hamia फोरोंगां के bo hamia no रोंनाय जों bono tabuk kaham ke sawi ngkoi फोरोंgai tlang mangkha ba phunugui mangkha kaham mo फोरोंमा सिमिं बया जेम बुखुक बाय सिमिं फोरोंgai दंमा bo ungya नों खाय मा फुनंनाय tabuk ang chaga thamjija tungdi bsano hangkata thamjija tungni haipano जोंसो thamji tungai wallai tongha gam impact lai jarain chago फोरोंमा के आलादा नुगमा के आलादा okay इंगे अब नों बतिके साइतong बा बतिके फुनुक तong आम बेलाय के मैटर खाय जराय रंगनि बागै fair enough ang kok to belai thok lai kya ang sangna mo jong taise tabuk present condition no special tripura ota special in society wo tabuk tam challenges om nuk education system mane student nang thang parents nang thang norok ni experience bahai plus nang ni solution nok tong ha sai man education system na te kasha main problem ka ka chini education based student centric thanga okay up to certain limit student centric anganu bunango agi ni haya but balance student centric thanga ante ka shankar jaga parents rok ni beshi involvement thanga tok tam ja mane parents mon bisi interference aida interference ta ar jaga am butong tak se khorsa parents jodi mane bo काम एजुकेशन माने bo jodi kasha well mane post thanga like say TCS officer or anything mane like onek high post thanga then bini bishingo tam feeling fai boni parents bono bahike tisha suffer bo struggle ma khaka life okay ke bo no feel khayo that ang ani life struggle ma khaka onek ani education ate tabok an busana ang struggle khairia okay fair enough ঠিক इनके तम खान बाकी बो पूरा स्पून फीडिंग स्टार्ट खाइरो बिन बसान बाकी जो तो किसी अवेलेबल ओके जे सानमान जो तो अवेलेबल खाइरो मन बिन सान बाकी बट हम तक अवेलेबल खाइ सन के तो बिन फ्यूचर डेस्ट्रॉय से खाइ दो भाई क्या वो तंगे हिंके बोरक खरक्सा जैसे स्ट्रगल खाइना है ओके वो आसन नते वो स्ट्रांग नंग बनो स्ट्रगल खाने से चांस लिया को बाई के स्ट्रांग नहीं बा तक कैसा चलाइबो तक के गछि नि चलाइ माखंग न शिरंग तंग हम खाइ दम tak ang jodi bono makhang nai kha makhang ke yak puk nai bon makhang na srila ho ba makhang na srang ba bo struggle khainai makhang na srang nai ke yak kalai nai kalai phan man but bo kalai nai bas na te kisi bo to strong nai correct ang jodi bono ang struggle se khaina riya ko ba ke strong nai ba similarly army jodi ke recruitment thang khang ke bon training period ase ke bo torture khai jago but at the end bo ta mung khar rough and tough ngong kharo tak bin training jo ma torture khaje ke rough and tough ngla kham same chin dusar no busam kisha struggle khana na okay and financially struggle khaiya but at least within certain limits to on je sanman abon rakha ke bongla khate belai nang mane ko khase man bufa maybe mane high ranking official ngi mano but it does not guarantee busa bola high ranking official ngi ne and suppose busa jo high ranking official ngi fan thang ko la TCS strong crack khai thanga but after cracking TCS tamo life or decisions manana ba major decisions hard decision hard decisions manana strong decision ba bike nana afro boss struggle khali mana par bin babang na spon mangla he diba abono and ulla at the end cover bini parents no bodos nai an parents ana heketi shalia belai struggle face talk ti heketi shaka tabang struggle face ngi matong struggle ma khayo decision na thini rogo ne abo last to parents mate ha parents ne maya nangai bono khas khai rogai no mane struggle khai re dia but actually kisha struggle khaina no ek abo lo ab sani no problem khaina correct tai kun observation te to no ko taw education no jam chawani ko ma parents interference ka nang thanga ta in society om teng thanga jese thana problem khang ke teacher no chungtus pero jotono tak ani charai ang bono school o dai rekha ang school o pe khai tong fees pe khai tong beni marks samya ke teacher ni chaya to just imagine charai khoraksa bo phungni se approximately 7 o'clock mashmi 2 o'clock zero school o tong beni pore bo and school time o khorsa teacher baya
8 periods so 8 different teachers by bom class khai jabo correct ben pore bom nogo thangnai nogo thangben bese tuition so thanga but horo to nogon khai so most of the time bo sab by spend khai bin dolok bai school of beni loggerok by and te gasha bin parents based spend khai and school of vacation nang khake to teacher to kari khate so parents beni bo spend khai inga or jaga bini result hami age sang teacher no shimi dusri me parents home kasha mo to responsibility tong school ni jodan sa kefil phaika ke bini bag khulogoi bini copy check khai di singdi din tam tam phangja kha ban pre nang jas amo khai di singdi bona au phangkha budu buchi kha ne try ta han ni mano i ne inga and this parents ro kasha mane basic education joto nin tong again having added mane ang letter kasha phan pore me joto nin tong maybe except maths and science mane kasha idea kom wi mano but still kasha basic idea to tong so as a parents kasha responsible tong sang khlogi nai nan tam phran khate ni buji khada amon nan tam chadi ne kasha mane bong teng daily sang kasha check ran nang tong am as school thangka school ni kefil kha tuition thangka tuition ni kefil kha parents mana school rang pe khai tong tuition abo rang pe khai tong sa ni basa result ka ham khai ne hene aso gai tong ne ati tangai hinka teacher rok to just bono kasha lama se phuno so being a teacher and I hope ani the teaching fraternity tong I go agree khai na being a teacher chini samung kha student rok na kasha lama phuno grani all lama ti hindi hinka all lama ti thanga ke na future rok kaham ngai ne hene but all lama ti actual him nai to sabo students jeng to borong no satonit lang malia nang haga sing isa dumui ri mane tolani sing bang initial push ri mano but him nai to actually borong and or jaga parents on ko log mo to sam responsibility to bang no kaham ke guide khai lang na or jaga just yakar rakha ke simeng ya abo manang feel khai ta teacher plus school ni hi nong ni dai to ni yakar kheng parents ni ba asuk no responsibility jese teacher school aborong ni tong যেমন তাবো जों যতন টাইম মাইয়া থাংসাকে মাইচালাই মাইয়া হর এটলিস্ট হর বা সালো ওয়াইসালে ফ্যামিলি কাইসা আসলে মাইচালাই না very important সালো তো মেবি ইম্পসিবল যতন দিস যতন জব খাইবা বা কাশা সামং পে খাই তো যতন নি পরত মাইতানা টাইম আলাদা বাট এটলিস্ট হর তো যতন একদম কে হর সিমি পানো সালো ওয়াইসা ফ্যামিলি কাশা প্রথমে এক লক্ষে মাইচালাই না হো তাঙ্গা ইকা মাইচালাই ফ্রম অনেক কিছু সঙ্গে মানে শেয়ার খাইলেও then dining table kintu onek discussions ang abaga even world politics of na desan discussions ang khake always na at the end kasha diamond narajago dining at dining table lo kintu bor maishmi saya discussions ang lai onek so iko dining table sang the discussion khabe na bo mane important tam family with is strong jen kemon follow khayo horo mane salo chung side man maya semia joto no ek lage mai but horole just ke pana joto na singlai 10 টাকা 10 টা asugoi mai chale horo kaisa am kaisa ngan no saja bota angke sung parents ni parents ni angle ni question ro mansung ro to khana lakya ang tak sanam jong student ni perspective tita tabuni sarai ro tabung zenji student ro ta bong ni prevailing tak condition bahai am sono ke sai khana ri education to student ni point of view nai khangka ke ang the feel mane mostly kaisa ang the problem no gota mane lower classes rote bro parani school non poru but in the higher classes like especially 11 no bro city sort like mane migrating mota gotla ro so bangna franga thang thani tam no ja bro initially onek highly motivated no to just after class 10 highly motivated to after bang ni target to like to crack in the IITs then go to the aims or reams on tyro mane highly motivated to abo me chaya ko ya kaham jinis no but with time bulda asu nang ya within 2-3 months no bang motivation kora down thang payo tai na tai reason ka ke bro class 10 no result kaham no khai payo class 10 jote ai class 10 no tabok CBSE o result ka mane marks ka to mane ni asu ko difficult ya okay and CBSE the recently syllabus one reduce khai rekha okay so reduce syllabus nang mane come effort by result kaham khai man but once you enter class 11 nini pura entire ni curriculum changing thang payo okay suddenly it's like nang puila say swimming pool lot pe yong na shirang ka okay inga swimming pool ang riyo iman kha kama basta wang tawa direct
사고를 리하고 시네. Okay. But nang swimming pool lo riyago just an expert hindi. Sagaro riyago na different tong. Mana saguran ocean kok sa. Ocean. Because ocean no ni tamo waves tong. And waves achi kon waves ya ne kotor waves tong. Enga ar jaga nang ja swimming pool lo srangman ni swimming samongan nang. Ang ni exam balik chaza kaisi. Continue kai. Enga abo mas suddenly a struggle borok face khai ta. Enga class 11 ni pora borok mas suddenly abo cop up khai maya. And reason bini main underlying reason ka ke basics. Okay. Class 10 no ang 3-4 मास যদি कहाँ के परीक्षा रट्टा yang ratta roi tenga da आराम से 90% स्कोर खाइमान ग्यारेंटी हम लोग नंग যদি 2-3 months आराम पूरा परीक्षा बुझिया पूरा ang परीक्षा इ बुझिया फनो आराम से 90% स्कोर खाइमान बट नंग जो अब बुझिया करे नंग 90% स्कोर खाइमान अब नि फ्यूचर साइकिल ने तंग का बगे एजुकेशन मेन इंपॉर्टेंट के जस्ट कोन पढे दे बुझुई पढे दे concept just nga the basics ne so basic concept nang buchui pori taw ang sei ko ang ang mo so khai uthangman Okay. ang mo so khai uthangman bin pura exam ang common klai rakha jagi sung lai man da common klai ne so ang maths ne kaisa pura sam pura mo so khai thangka by heart khai we exam pura ang common klai ka pura ang jo tong kha shui rak but ang by ke solve khai ka ang basic steps shai me gola ke uthang ang sung ka what is 2 into 3 answer shai me tang because ang basics good take a shank this students ro balai no distracted ngabo distraction ka bong ni ko upbringing ni bagi upbringing in the sense tabak chrai khan sung no go like 2 years old chrai ro no mobile pe thang to nge bhorok tam ka mobile so tabak ette ga jenish I guess mobile tam ba movies na over documentaries sung na Correct. and tabon present generation documentaries and movies na bhorok tam nai reels mane which is shorts 30 seconds or 1 minute maximum so bang ni kaisa abo naimang psychologically bang ni patience upami thangka mane long video fan se borok naina ni patience kri khata patience Machine somali ata. a long video fan borok cut khaisna sine the main point ka abagi bang ni mane ultimately bang patience komi thangka ga a patience bang ni education reflect ka Okay. taw abagi tam nukja class ho sang kaisa topic from tongo ga baksa student pro absent minded कुछ करी थे वो class. माने कि physically present class हो but mentally बरो present या absent minded हम था उनका क्या वो तो अनेक ऐसे challenge होता है being a teacher सं अब अगर समझे teaching method or sometimes they improvise ना खायो तम खाए के बरो language पूछो आ language भी मा from sometimes है रखना. like sometimes तम खाए संग from का के examples meme रो मा from सं Okay. है अति ना. वो हुई Okay. recently तो अंग का example रहा ना class 9 ni science chapter ka sha tamo evaporation Correct. so sung simon evaporation tamo I got tui tamba ni water vapor converting ne at any temperature ange evaporation ni tam factor aro tam gang jo bon ta mane mo jo de normal way jo buzon thang ke maximum tui thang pe ne baksa yama nasi jang ne baksa phun than nai jang ne Okay. e pong attention ba ke nang nai tong ne ar jaga ka sha ma challenges face so ang personally lang tam khair jaga wo first bang kaisa ko short clip phone ka ba kaisa Okay. kaisa meme phone ro ka video photo ta so ang recently jan use khamani te ma technical phone sarkar movie shaiman bla amane amitabh bachchan ने. so sarkar movie wa kaisa photo tonga sangde de google search ke manana amitabh bachchan ar jaga cha kapoya cha ni o kap ni tala je plate ta ona plate o lukhai ar jaga cha nang tong Okay. gang pe la photo bang phonograph Okay. प्रश्न छने tangai of plate nung ba tangai kap bai nung ya Okay. engke tak bor think khasina tak abo meme phunur khab like joto attention phai thang ba Correct. Correct. engke bin prashana ar dai tik sang hone engke tangai kap ni sai plate dai sang khaba question adi sa tangai surface area ka Correct. so ka to manam ta methods sung use ma khel Improvise ma khel improvise ma khel sang tangai ke bor generation ni bagi bor je busi mane same way some teaching method use ma change ma khaina तार माने नर वो निजनो change के मातों तना. update खाइमा tong sang Okay. jin bang challenges tong bang na shime ma sang dushberi gung ya bo Correct. Correct. tang ke bang ni chrai shime na te ke ti sajang mani so being a teacher sang improvise khai nang at the same time sang bang ta motivate khai nang Correct. tabok changa gi student life tong first the mobile stocks use ma khai liya chang the millennials ko so chin time ma chang kuna information na ka chin information source ta ma
newspaper or books जों जो free time सर्वो जों library थांगे आसो के पढ़ो story book or any book तब उन students रवा से खाया बराबर माने एक बंग main source of information तब वो meme नो tabo meme ने थे के information फायदा and meme नी तो संक्षेप में अब कि authentic information ला correct अब तो information authentic वो माने ngi buman ngi abong man और तो कौन filter करी angkasha memes na mere release kon information tabo अब authentic the authentic अब तो क्या check fact check कर लिया but बड़ा अब truth है ना उन्माद शो की तरह जों से बस को ngabanglai ang jisu pa news mane sai re khang ke haing phung ke bo sa sakang check khai nai di tarpore believe khai di kubui अब nango no fact checking ta nge अब generation na ta generation अब fact check पर खाया सक माने easy पर believe khai तो देखो ना माने माने अब जाते ना influence थंगता influence थंगो अब के बंग ने माने education अब ultimately किसा impact lai okay माने किसा बंग ने patience level कम थंगा था तब एक अंग जे पुइलो सामाने that 11 पुइला खबर बंग ने aim high तंग माने which is quite good काम को नो but within 2-3 months तंगे आ aim माने कमाई थंग पाए बंग ambitions कमाई थंगो reason है को से patience करे बंग ने तंगे का अंग 11 starting was the aim ना माने आ aim ना अंग पूरा ने पर class 12 नहीं पढ़े so 11 and 12 2 years 24 months ang aro investment hai na any time so 24 months ni bagai or 2 years ni bagai por patience na rai maya because am as maximum no mane 95% almost bang patience lose khai ना बता मैं age नहीं बगी बता मैं teenage बा bro am by something ना age मतलब किसा आप कहते कि तरह लामो करो बा बक्सा अब तो तंगो no अब no main ga ke hoda patience kering thang correct okay 1-2 months ni bangi tongani highly motivated patience level tongo but ultimately patience lose khai pe Daga sangi ko reels na use taro. correct Reels na use tam basi ni jese mon chong video na ya mayang thanga patience kamal ka. So ultimate level of patience so impact hai. correct very powerful kok sakana hai very nama kok bokri kok zara khana nai rok borok an mode sure borok khana nyara khana gang ta kisa light khasion teh ang ta ni login sanang songo abake especially berong boy sing siwan ta bono tabo bumang mani sakang pregnancy ni simi sarai delivery ni zora ni experience nang sanang share kai sai khana tamo tui malai ozora rokta bari ni kaisa life অনেক চ্যালেঞ্জিং লাইফ নব মানে প্রেগনেন্সি জরাও পিলা তো বুসাইনি মারখানে সাপোর্ট না okay আ জরাও ইমোশনালি হিন্দি তারপরে ফিজিক্যালি হিন্দি জাস্ট ফনো সাপোর্ট নাও তারপরে বুমা তাই বকরা जोंनिबो সাপোর্ট বেলাই নাও প্যারেন্টস রংনি সাপোর্ট বানাও ইনকে आं तो जीबीओ सानी डेलिवरिंग माबा जीबीओ से आं सरकारी बाबे न थांगाबे आं गभर्नमेंट मखायो ga aro bang kabang ma challenges no ka ga aro thangi ang saimang ka de bumang na hang ke patience ma toni nai karon aro line bus kolog ma a line kolog ma basa oi doctor naijak na ni OPD naijak ta na OPD naijak GB sabo GB ke ang aro ni hoito na ang patience hrungi phaiga haisi okay aro ano mo phurungata ga tarpre GB thangai C section ni through traya saikha tarpre khub kaham ke nani challenge umong ka ke बसाइनो जीबी डॉक्टर नाइजक पुरा आं ओपीडी थां पुरा गंके माया लगियो बो फुङो थां पायो गां फुङो नाइजक गयो के साइचुं न थाङो मन लगी मनाइ सम तलां माने साइचुं बोलते नंनि लगिनो माया दा बो हार्डली 2-3 बार थांगा ना आं भाई जीबीओ 2-3 बार हेबन कुन कंप्लेंट्स करियानी आके बो आर्न खाइनो नांगो फैमिली इन बागै आर्न खाइ दं आनि बागै खाइ दं बा नंबो सुगु का थांमान आं चुगै दं लास्ट दिख आं चुगली आं बन तलां ना थांगा के या जगह गां माने आनि आ चैलेंजिंग रंग नांगो तो मनो ताक फनो आं तिके थाङै फाके के रांगो बाचिका ऑब्वियसली जीबीओ रंग तो सेकेंडरी नंग हेल्दी के खावसी आं हेल्दी तो एकदम काम के नंग खां बिसि दिन तंना नांगले 2 दिन ओके फ्राइडे माने डेलिवरी मा परे फ्राइडे चराया जायखा के सैटरडे हरसा तंका संडे नि सारियो के नौ के फिल फाके ओके बेले काम गनि ताम माने नि ताबो लर्निंग रोकताम माने लेसन रोकताम माखन ओ जरा होता जीबी माने सराया से माने पूरा ओवरऑल ता प्रेगनेंसी सिमी मेंटली स्ट्रांग ना बरी रक माने फिजिकली नंग बस सेमे बट मेंटली नंग जेस स्ट्रांग तंग मानो असंग नंग सर्वाइव खेमाने काम हामिया करेक्ट बिकॉज गोबां मा चैलेंजेस फायो नंग आपनो बाहाय के टेकल खायाबो नोंसिम म खायने अब तो कतल माने बोले ना कतल माने आं एमन बोंखा माने चराया सेबे म परे चराई हरो तो काबो बासा बासा होय आफ्रो आमानि सालसा ड्यूटी माने बो
night duty ta bini andino kebono kri ang emon nang kha mane ani frustration ang pura ha ke makap kha han bokhro gumo khai mana samlok malia chrai kabui dong botangi kap saimia chrai asai only 15 to 1 month ni podeng khana 1 month ni pode box khazak bana ta bohok da saja kata mung kha kap khabo ang semalia ang srap sa mokhol kana kabui phel ke ang afro mane ekdom pura aggression engkha aggressive engkha da pura shino tam khashna ka shino samalia ang hora dabo amro horo ke abro nang mawan suko mane postpartum depression ba mu kaisa real nong na hne haisina mane tabu ang nogo ani borok kubang mani kana gini mani tongi sang omorok no face khaina nang le je saichung tong le rom kubuina postpartum depression amo kaisa mane real kok nong na je manjane bono saimano ang apro feel mang kata eam tirong nong na postpartum depression mani jeta besakap tong pro niji kuno chuk malia pro kap ko o charai no phana harm khai ka ba niji phana harm kham ti haita ang apro ma gatam tirok real nong na hnai gabo jego tine po saimano kang bai to asam tirong lia ni logi supportive husband man kha logi wa ama babu manai songyang tong logi ang abo face khain nang liata gabo nani serung belek phato jara bumang tongnai jara man borok kana wayan mode encouragement mang kana mane support nangu jiske pano support nangu without support kun khaimia correct husband pano support khain nang husband kering ke buma kering ke bahna jak kering ke bakra ba je gana gini tong man but bumang na thang tin nang support sara nang kun khaimia mana saisung mai saijung samlok maya ngeni ni ara depression o phaisinai jolima o phaisinai ke busai bai relation ma khamyang thangsinai azarao hangke bakhaw tongsinai bakhaw torok sinai ang saijung semti ke ma khaimani ano khel khailia ge ang sin sometimes hangke feeling asa gana o borok tongsin je wa ano kana snailia ke phano ne mane amoro phaithango mane once mane buji tongo do tangi haipuna amo kaisa kam tabu hormones da na bro change ma bagai dang sailia ngi ma na bon bagai ro ke anga bro face khai ka ta kisa mane challenging hai ma tong ta mane niji no mind no strong khai once sugui kaisa jaga tiki tong na ni amo ekdom important bele khana to ke sang paithak jora sapai ke ba ang nong na tabu koisinai narok thangde si nai tongnai rong na nong ne bakhani kok kasana ha kasari mano ang abon shanu songo that ne ang dung educator ang ani point of view na shino tabo mi recent present day go tama parents rock bong ni jeni dream no se basani dream sham bele ko yabo tak kharsa charai boda je sao ni aim in life tam ni sing song kharsa doctor sorry kharsa ma charai na ta basani doctor और एम की चराई नहीं है बिन नीचे नहीं एम दा ना बिन पेरेंट्स ने एम दा अब कशा मैटर है नॉर्मली तम पेरेंट्स और अक्सर बबन एम्बिशन तम ना ये से डॉक्टर ना नहीं बा इंजीनियर जिस पर ना नहीं बट बिनी बक लोग लिया बब फाइनेंशियल मान बगे इन लिया इनके तम खाए आंग माया अनबसाना खाए नहीं इनके अब कशा चराई नहीं ऊपर चंग्स चराई ना मने बहुत चराई फ्रंट शिमिनो parents तम खाई pressure ना pressure होता देन न काम के पोरडी मार्क्स का हम तो बुदी आगे से न काम के पोरी खाके से डॉक्टर खाके engineering मनाए उनता है इनके बिनी कशा mental pressure creating things right है correct सब बिन थे ना mental pressure creating plus peer pressure तो तंग again and parents हम लोग खाई को बिनी बसला नहीं दे बिनी मार्क्स का हम निम के तांगे हम या ने गौर कशा और कैसा हम बस बैलेंस नहीं पूछी था that ठीक है sometimes सराय पोरियन बागे इनको but ते कैसा वो पूछना ना वो that नी सराय नहीं बनी सनी बिनी capacity बिनी interest अब नुसंग नहीं ना तब वो काम मैंने पुमुंग लोग ना नुसंग या but से कैसा example रोमन बड़ा फर्क सा तब वो science नहीं पोरन नुसंग या but मनो ज़बरदस्ती पोर रखा कोने को but बिनी science से interest से करे से बिनी interest तो वो in music बरसा में हम जाओ इनके पढ़नो तब parents just one pressure खाई दे वो के somehow वो maybe class 12 pass खाना but after that वो कौन जगह से मैं entrance रख मान लिया ना doctor में माँ का ना मैं engineering में normal degree खाएगा after that अब वो still confused पता हम खाई नहीं तब इनके चैलेंजिंग बोनो कैशन मैं शायद human parents ना doctor मांगने तब तो BSc degree से क्या बोलते शायद मालिया लामा तब थंग सिने बिया and वो music को बोलता करी खातां ही का music को parents problem या करे दे so वो तक बोला just बिना थंगे degree तो मो
but botam khaine bo chawi maya bopor bole helpless ma helpless min thanti lama kari khapin depression phai depression fashion afron ka ke si komno parents ro buchyo na that ni dreams angin mano but ni dreams no chrai ni dreams ta shanam correct chrai no bini nijen theka bo decide khaitang botam khaina mo nang bono kashe basic education roitang class 8 jorate ani ma pateng ka ke chrai no sungjan nai sing ya sing ade ba chrai no class 4 5 4 9 no what is your aim in life ne singna dorkar kare bo 4 5 was pori kho bini bo nije theka wan sunga as capacity phaya ko sang bono sungon bini aim tamo ne boni aim tam ba bo ni bini around the nok mani abun hisai ko kasha aim shairo correct nang kasha class 4 ni strai no kasha aim sing di same chrai no bo for class 8 thango haine sing fe ni aim in life tamo change in thangnai tangai ke within that 4 5 6 years ni duration bo katal manai shirka again bono class 10 sing di bini aim in life change sa 11 no change so aim thing ada bo borok change so let him or let her decide bini aim tamo ne based on bini assessment just bono kasha mana prefix target ta ready ta den abon ma khaine correct abo sang prefix khaire khake target jodi fix khaire khake jodi abo achieve bung khake to onek success but abo achieve khai bun nang ulotam nai khawa ani aim tong mania an baguni aim se frustrating thai bora excel mang lagta tak doctor ngai bu to lo job life to ngai bile ga ko tak doctor to sap frustrated motamoti correct enka frustration from go lo bo bini parents non vacation doctor mang correct enka let him decide botang na mo ma sang being a parent income thang bang na guide khai man correct that ma sang na career option chai man tai ko ati khai man no hai khai man no ne but particular bang force khata khai den na koi tai ke bon bu to by the time class 11 फाइदे पे म कैसा मोटा म स्टेट ऑफ शॉक था मेंटल स्टेट दैट बो डिसाइड खामा खता वो टीनेजर खाके न मोटा बिनी मा थिंकिंग कैपेसिटी बिनी ओपन था माइंड ओपन न बिनी परे इट्स बेटर बो डिसाइड खाका खता एंड बीइंग अ पेरेंट्स संग न गाइड खामा न सम correct support um tong manta संग सपोर्टिंग रोल मन प्ले खाम तंग मनता but we should not be the dictator tak dang sai sidi nang ni fans ma ko ka zari ba no ang ke tabung ni je sikli ro no ka janam so jan ja time joto kisung nai time ni sakang kunung ya okay abai kai ta jakna horangai love kare tabo khaprom nang je sapanong ni সময় kaisa tongo a সময় no nin joto kisung nai correct যেমন nang kai jangna hin pan wan suk tong de ang khali no kai jak sinai ba sikla ro ke ta sikli ro ke but ni sijak je tai 2-3 বছর পরে kai jana ke nang je sapanong de abo usung ya kubai abagai jotni ni bo kaisa particular time tongo as time ni bagai naising di niji no prepare khai di ngai niji logi songnai no bono bo bujina nangnai tarpore nung bo bunti khe niji no tesa strong khaiman mentally physically tarpore bahai ke self independence man amorok nai di ngai abona ni kok kasar mung sikla rok tabung ni sikli rok tabu to kuno kaisa mane kaisa jaga bathagi tongya je sapano joto digitin earn khaimano but kahamwete earn khadi nijino independence lam dia sangta mele khat ta ka thangde thana last sung si ban tanong family goals ta ma sana cycle lang si thana sakang chini family ni future goals angkha tabuk to abat busano bahai ke kaham ke tisaiman nge by side chini bonding bote strong khaina ni chini abo planning ya ba choli dongo nge tarpore nge chung financially bahai ke strong te independence ngi manam bochini kaisa motong part by part bahai ke invest khai tam khayam bochini mane kuni ni simon lemon ni bisengo ba buje lemon bisengo chung invest bo khailai tongo gabo thangai at the 15 years songni pore ke me bichang आराम से जेता बो हार्ड वर्क खाइ तंग आब्रम को मेरे वे जों कायसा चिनि स्टेबल लाइफ तंग रिटायरमेंट नाइ माने हाइ माने नो रिटायरमेंट प्लान डक्टर ए आमरक तां के माने ताबुक जे हार्ड वर्क खाइमानि न अब ताइ 10 বছর বা 15 বছর পরে কমিরে মাখা মকতা মানে খাইয়া তং या बाट किसा मिसा खाइमान खाइ तो थांनाय सारा जीवन न बाट आफ्रुंगांके जेसक ताबुक तो सिगला तंगसा गया दिबा सरी फान तंगसा नों जेसा आजिमान आजिदि कायसा परे नों रिटायर ना दि Gabo chini planning. Boroni life of phase changing ada. Like initial nga chini learning phase tongo. Learning phase pai kaga chini earning phase start tongo. So earning phase ni pore nga last on ni enjoy ni phase kaine ta. Nga jeng afro nga jeng once tongo joto kisu ya kare enjoy khai beresh nai.
Paya mana inje kai thangsi. মানে আন্দিকে এনজয় খেলেছি নাকি তাও ma chini je tak chini next 15 years so maybe chin sarai bata ba se college ro kai thanga na 15 16 years no pore so bo college ro ka from ka afro ke chang chini dreams na sang pro khai nai ta Turu ko thangla sai ta. iya bon chini to kasha kuna dreams to personal তাও তো খাইতো কিসে মিশা খাই ন তাও কাছে চুক হরমাই আতা মানে খাইপা ন তাও বেলাই খাইপাই খাঙ্কে ওলো কষ্ট নাই বাট তাও খাইও উলনিবা কিসে মা খাতেও আন্দিকে না মা থাংলাইছি নাই তা Belai kana tak tu agak nang no best wishes tong nai ani family te ani torok theke ta. Hambai. Norok je wan suk tong mani norok je khaina ni norok yago samung botang tei tong mani joton success tong theng tai kusa tong nai matai ba hamare ri tong nong no. বেলাই কেম Nor aba kana hamlai tong lai di hamsak tong lai di family ka hamka khai tong lai di kan norok ni janjang career ro tak phorongma jaga bo ta nong jes pang khaina tong man jaga success man di asa kok sawai na sang ge tini ne episode tong ro mathak lai siba na nong na hai nai dai cha hambai payam bagi হামবাই চিংনো ব নিনি নগরাই মত মুনা জডার ম বাগৈ দা hambai nong no paifle hambai norok paithak jora ani episode by kereng tongmani bagai aw ang poito klayo norok tini o episode ni bisingtei norok kwbangma srungmung srungi tlang khana hanai engkang abai kono nong no kok kachar finai ang phaini hati barbo hain nong bagai ang katal naro hoitobui nong thani ang phainai norok kindly takpanan channel by kereng yak hungke kindly consider subscribing tai bell icon no bo click khanya ta pokdi kang thangte kok no sanai let's listen learn and grow together hambai